na igatigira ati jate gwita ngugi kuringana uria jabatere na nkuruki kinya niumba kwithirwa igitonya kiri part mwanya mwanya kana ichunche mwanya mwanya che mwiri tiga mutundu maigo na nkunyu guti kungi gutumba kwithirwa kukigwatwa kana guti affectwa ni murimo jwa TB no igwate muntu wonde uria munini uria mukuru ntu murume mwekuru uria mutongu na kinyoria utinaga antu kiri antu baba nene kana bionania bia TB kiri muntu munene ni kwithirwa ugikaora kagita konthe no kwithirwa kigwa wina ga fever no kwithirwa ukithutira kana ukigwa murutira mono na kuthithina utuku mami na kinya no kwithirwa ukitakilo ukarigara ni mbio yongwa na thina no batere kwithirwa ugitegwa kiri twana ukona kana gekaraga gikora kibara giti kuthira kana mwana nyate kwenda kumara o meta guchetha kana mwana na kugwatwa ni fever na kuthithina utuku bonene na no kuona mwana ukuko na burumu irejo ijo karajukiga gwa kana kara akirira rionthe na ekwira mwirijo ijo karajo week no batere kwithirwo gikia kana kau gakethirwa gakithimwa TB murimo jo TB jo batere kana jo thima gwa kirigituo kia ugima wa mwiri kiria kiria kwina go muthikirie kenda umba kwithirwo kiambiria gututirwa kana kwambiria kwithirwo kinywa ndawa kenda ningi umba kwithirwa ukibua TB ni umba kwithirwa kigwatithanwa kethira we akwina mtu wa TB akaragikora akwina agwe kana kinya gitia no batere kwithirwa ningi ukimenyera bonene kana kinya arabu eta maybe practice ya kwaya kanisa ne bukaina amwe kwe kwaria tumatatura tumakire kanyo kamuntu kiri mtungi no tugwatithanagia murimo jojo TB muthikirie ni murimo jo bakwithirwa juki menyeka mapema sana ndio komba kwithirwa juitiritwa na aria kwithirwa kwina vaccine kana kwina nchanjo ya BCG kiritwana tunini TB muthikiria no igwate muntu wonde utunda kwira kunu batere kwithirwa gitikira nyombere uri bwa mbere ni utonya ruo rwa kungana rugura ndiriche nyekethira imuthenya nyombe kuyumbe kwithirwa gitonywa ni light kana weru bwa kungana kinya kethira isukuru kethira kanisa kana kethira ngari kutigiro gachingira ku gutwika meruke ete kungana bonge muthikiria no batere kwithirwo gitigira atiri no kunywa ndawa cha TB ndene ya meri 6 tiga TB yo tombo aki kana joints kana kinya unita mwanka kutirito meri 12 muthikiria TB ni murimo jokubwa ko no batere kwithirwa ukiriungira gituo kia ugima bwa mwiri kethira wina biora ne biunda kwira tugwatanira twinthe kenda ningi tumba kwithirwa tukithiria TB na unajua maziwa ya punda indawa eria dantiri indawa ya murimo. This is from a doctor wakama wete ntigiri na kalembe tiga watu jagu muthikirie tugwatanire twinthe na Kenya Conference of Catholic Bishop nio KCCB gukurukira gwatwa njara ni Amref Africa igwatanire na thirikari ya county ya Meru rongirongi ugima bwa mwiri na nkuruki National TB program ni bagwatanire amo gutigira amemba bonthe na Meru bonthe baraba tuthikirite ne tukugwatanira kuthiria murimo jwa TB. Watuma anda wamberio ntiri yogora munanda yo kama Kadaka mutikiria Wero FM 6.4 kadaka mutikiria Wero TV karibu kire mubango ya chanja mugarukirwa na arua bare na arua ukari atea unibetoa matu ni chonge dola tuwe na karibi county na mwene otutu kwe na arua ni former MCA wa wadia Mheshimiwa Kalembe Peter Mutuma, karibu sana bwana Kalembe. Sorry. Mwanto karibu mama tothomera watha. Sawa. Ni sawa. Okay, good. Karibu sana. Asante sana. Thank you very much. Utere bwana. Mwanzo mingi sana yagarigite while you were away. Yes. While you were away maua huko kufanya ile kitu. Ibaga dula na ibaga kari ibaga murungu tagito aberite ingarite nkiuga da beregaja uju twari na ugwe enda bwira mantu ya county baingi bakona jeka nkuthuka mutwe jeka ntikwa ngavana kanya alita ngugi exactly now ni onkwenda atu ya bwana Kalembe nonto kire mantu yayo ndiyo karika na maybe kinya gavana akeria weta kire mechemane wa weta nikenda maybe guchiangura rababumba kwithwa bwe mwaka nonto we Mheshimiwa Kalembe weta kire history ya Meru kwithwa ati kwa kaita kama mwaka yuyu athira uwe no ithiritwe Wetanga governor. Thank you for that one. Yes.
mbere ma nditangu ciakwa cia muntu kiumbe ndita akaunti tena mbombo tanga ngavana bu kingu giciawe na uni maoni yakwa mpejana ndi muntu kiumbe ndi mukari wa Meru ndi vuta nkaeja na maoni jakwa na woni bwakwa urankuona nontu ntiaraira kawira kiumbe mbaraira manager director kana manager ura wina into bietu bia Meru na ndategera ndathuya nkona atina capacity na ndamuthikira nontu ndagaira na metho akirundu nontu una ni mbara ya Murungu na ndawira nteto itibugi ndokona na ndi gwatiri muntu wonde na Meru ndokona kererere riku. Kalebe, what do you mean mama atina capacity? Kavana kawira mwangaza athurirwe ni antu ngurukia ngirimana yele ya 20 over 220,000 baba muthurire, and then uwe Kalembe omwe uyo twire mama atina capacity ndura kuthurwa tingugi wita ndebe na kuringa kura na irio nkwenda kwira Meru mbera atiri bakorirwa aratuma na aratwitite especially turi a Kristo na turi tuthoma Biblia mono kurigita Murungu anenkaira antu punishment na urambumba kwira Meru cui mutino na punishment twegi Murungu kenda tumba gwichokera na turomba Murungu mutongerio mwega nekenda next time tugita kuringa kura tutikaringa ya maruru turinga tukimenya abu bwega twaringire kura maruru angai tukwenda kwinga king'ang'i angagi gukara mono rujine angagi ntakene anga propaganda nyingi muno cha muntu kiumbe mwanga twari kuthuya tumenya muntu ratumba kunengera kana wante kuwa most of the time karute karakiuga kana mheshimiwa Kirima akiuga imurigo jwa ntigiriro ekirwo ngondu so akwa ntekonda tujukia nteto ichi na rugo kwa riama dula ukaja kunengera ofisi ya county wewe ngomba kunyamasisha antu through actions utumba kujadi critics I think ukaja kutega Raila kerere arari niona maandamano jarari ajona whatever jakirirwo kuringana Ruto na kuja akareta gintu na kuja akerantu tukathithia uyu na kuja akathithia mantu jangi agachoka agakarandi nabo dialogue nukona arigeria njira cionthe so onari igita riumi nukona na kugeria akauga tuthithie ni tuchamani dialogue na mantu jama maingi thati unu ngugia manager na rira utrain management no batere kutho kimenya utiro utikriticizewa uri ofisini ya thirikari na kunyamasisha critics barabari mbere yaku through actions na through gwitanguge utiumara wambirinya wa guteta bagiteta nao no guteta nontu nuko nya recently bena kuru governor kwe wakanya aria arungame tu vandu guteta akwegwa rare nontu a manager kana mutongeria ora watu buri uthio bwa Meru na ndikawira ni uthio bwa Meru ndira kurungama ataririe ntu turi chibatere ambire kuwa kaende kabati anga speed ya 500 kilometers per hour na by the way gwe sheria ere traffic yuga ukona ngari ya kurukia bwetete ukona ngari ya kurukia 80 ringangire gitoke bori cikire kire akuna wowe na bo kurukita photo na ndio gato 500 kana bara iri change geta 400 geta 500 na tatu tutuga mbuno ndu tugaku na ndio tukuga bori cirere akune tutethie ngari ya mame ukinyoka kabati na inyaki thioro kire kiongo inyaki bori ciwe gatutethie ni iriku nandi Polisi ire gatuteri yuana inchi bongwa no kuigwa ora bara ukona bakwaria iba gwita bakiaragia wega smart very smart you know to watera gwira mheshimiwa Kalembe governor Kawira Mwangaza ukumire itene kia governor ari a different version ya utongeria bora bwithiro itoboreo bwa thirikari mbere na thirikari isile kwithiro atiri ni ngavana kuonekana mashinani no ndone ntukuingia post after muchemano yo mawa yo araganire yo okolea awa aikira timetable yake werone awa kuma thaijire mwankatha inyanya
ni kuma the mwanka tha mwanja ni ofisi na kethroari tha mwanja mwanka tha 10 na mantu yo bichi gutirimana na Office-inĩ. ambassadors ketho kubobejete kwaraniria na staff maybe and all that mubango yake kuma u ete mashinani mwanka tha 10 daily mwanka tha 10 tha 10 na emwe mwanka tha 10 ni jiri aite kopie governor adite kopie ke governor ajiri mantu yake mubango yake yo kolea so why do you guys have a problem na muritiro yo governor yangu no kumya no kabu kwenda kile chungu kita status quo you know mantu yale atwire no ebo kwenda yendelea ntego maya ko jatwire no ndu ya twire nkuona tukaja kuga ya twire nkuona thokwega koromone ikiri gaburo nkuona ruire ikiri gaburo nkuona ya thoko cionde cie ikiri gaburo nkuona nduji ikinyunya wache baraba twire so ingwetike muture ju taka juthuki nguruki ngukwekeja kurekia nkara ndura yombo buthangikia muno etimenyerete ochiarira nyomba ukengeta ombo ukengeta guko bwacho hankara bombo mechwa kiumia na bukeja kuona ichiariro imbi injoka kachiariro inyoma inge kwere kurita ngugi ukareta uondini ukareta gintu kikinene tangible kiotethia antu na gutinda gucara kana gutinda gwita gutara bangi ndene ukithiurunka ukiura bangi wondine wikengeta anga sijui nini anga nkubirwa anga na ndi ankurie ndula ngavana no wo kuchinvite trouble no ndogo ya kwithwa no etere senate na senate na president baruga bagugutethia na ndeto irathira niki no ndu eta michemanio ukarokiri kana ya antu mantu ya yathirire is it necessary menyo ka invite problem now the other day wito wambirie kura inyariti antu banteto banyomba cia nteto witho ina granges na kila mtu no ndu gwita mashinani now are you going mashinani kuleta trouble ka turenda ngavana ejete kurugura mbio projects na ukeja guteka ndene mwaka jumura mieri withatu twathiria project ira nene kawira rugurite no ngekeoro kire ara uria kinoru kabo ndarari muthara ruwa thoko the other day otethoko ne munya atwaria uma tukanja kararia antu by the Sunday munya project ya kawira ira arugurite ira nene kabisa ne ara kinoru munya by the na mumenere Sunday chunge ni urangi akiro na akagita tona utenga vanonge dene Meru arugura sebura crossing na achoka arugura kioro riu na ndiburienda ate kabrembe na urato kwenda iturenda atiri ngavana kiure kire tubatero chiuria ndula ngavana na what it pertains kenda omba guta kulita document na mbecha assembly ni mukurukiritie supplementary all the tools cha guta kulita ngugi ngavana na Nyiri tukiwa na Nyiri 180 million na nenkerichi ofisi yewe nikendomba nao turare akanyuma tugiteta tukauga hari gatina CC bangani hari gatina chief officers hari gakwangara ni assembly na mantu yu jonde najo at place ninki no ndukwina kerere ngavana eta akambire kwita kwambire kugira bangi mbu akambire kwita uti mundu atikurwanwe kakawira wenka kinwe wenka ki utheri ndene Meru kumba kwithwa no batere kuthia anyway you know awire atire lare karimi kavana kawira lare wire atire ati Meru itina thina Meru iri sawa kuringana na waibo awire Meru isa sawa thine Meru ni antu 10 cartels bara etire cartels antu 10 bara bakuru wankurukia shilingi milioni moka na nkirukia ngirima na ta milioni ngirima na 5 bara bakuru wa muchara yo na antu bangi bara sindana na bo batetikia kwethirwa gavana ni mama Dene Meru you guys babu burabu bukara yabo tetikia gavana Meru ikawira mwangaza oni ndetikirie ndetikirie uroko ndo mpandira ntuga ntetikia kawira imama na inyanga umara ambu mandhujo kauwa ibaba imama no gavana Meru na nkwire kawira utumba kuthwanwa engakio mtura omba kuthwanwa theri kwithwanwa wenka kwithwanwa uitangasa noe utikatel imbi bagwitania na MPs 11 ka 10 barabe national imbia akubatarira na imbia akubatetia
akauga ngai katerwa ngai mbi in fact ndaigua John Paul aretie ndaigua Kili aretie ndaigua taitumu kwanza taitumu baketheni nyaja uyu kenda withi actually taitumu babangite no muchamani wala kenda uya gwitikia kuganga gwita mashinani maita maingi muno twamba kuthwa ngavana ura twinwe na imaoni yakwa athuki mutwe no ndura uge kuthwa menyeretie kwijaja uju na mathaja kuja kuthithia unge wachoka ka change katibe wa change ratibe una ura kubatere gwita kenda matu chomba gwita bubega na watu ja kumara ogeta ukeja utire wa karanthi tuthithia news chai kana twaria mantu ya tukwaria within bubutathire kumara kairi no kwenda otegwa psychiatrist kila mutu jwa kujo bugi yes no ndo ngavana wetu una impijite gutegera ambite jangi nandi no ndu inini bite mantu mbere bangi na batere gutegera mutu jwawe ono kithira boshi mwai cannot say that kuna mtu petitionite maybe atwatere assembly gatwa report na batere gutegerwa ambwire kwamba kuthwa buri ndiro na mantu no mtu bukathethi mtu enomo na kethwa ati nomo na batere gutegero no ndu buga imuritire jo kalembe buregete kwada ni bia no mo akubwithia kenda bua mantu ya bwita bwa ni okolea no someone actually kwa mtu petition assembly aigitie romba kire assembly ya Meru akienda gavana achunkunwa mathwani andiri kalemi agumpure mantu jo okolea ni okolea yutuma buga na mutojo mutojo yes okolea ri who are the final user of that okolea mwananchi tu kedha untubunde butachi mwananchi kuga jamii ka community ndendo kuria ndula biombo bingi bya abari kana nyomba ingi chianteto untubunde bukonetie community ibo kio cha jamii ibo batere kumulika of course 100% ari uria kalembe nandire untubro bote avnomo no kuona abugi mutwe nyomba ingi chianteto chiaurwa chiero ni ekwe batere okaba wrong ko atibugi mutwe one thing maybe they nani handlers bawe no manager all the bus stops with Kawera Mwangaza she must carry personal responsibility ari ugatiri emantu ya jonde jageta no tuno twetikirie no twaringire kura ari ugatiri chunge bondu bunge buti nomo oi bishop okura sakramenti na kanyo ndamwe Kristo mathaja thatu jau jange akaina mungithi jwa kio Korea akagaruka akagintu kingi akera anturekanireni na bukarae na thiri mathaja thatu jau jange akambire kurumanga deputy president deputy governor we no kuona abugi mutwe kiakwa na te nyombe nteto ekuga ndategera mikanine ndategera mantu ya jonde governor Kawira akuthithia akwa ndura atibugi mutwe Kalembe Martin ariuga atiri kuma thaa igiri mwanka thaa 11 na boete official time yao nukwelewa kuma actually ariuga 7:30 mpaka saa 11 governor ari obichine Kalembe na ageta kienine kurugura project kuma au mathaja we jarakathithie na personal time wewe thaa 11 mwanka runene kairi themwe tiganeni nawe ile agwita kirauni kiai kia gavana agatonya kire okolea kinya oni karibi nakaretwe actually ni waku that is nakaretwe iborisi nakaretwe iborisi kana rendo twira atire kuma themwe mwanka thaa 10 kirauni thaa 10 mwanka thaa 11 na karu iborisi netwe gavana kuma 6 nukuigwa kuma 6 mwanka gweta uria ati baterinya residence gwetinya kurara inya residence yetu no she still there aba rokonia ukaya kuthwa new still she remains our governor 24/7 mwanka ura katibe kuga kana uria constitution yekuga i governor wetu miaka 5 mathaya ya tari second series itari mwanka nyomwera ko governor sawa ankwire dula ne senate arero atiri na ne very careful a separate mandu jo Korea na Ngugicha county no tumbo tuira governor wetu Sunday thing governor Saturday thing governor in governor no ngona ubwega ko ukaya na weja gutegera no ku command okolea no kuga
kinya ge penji cha county na mbi ureba igeta i governor te mukuru ogwe but ikua kiringone ne karangone akauga te kwa ne mukuru okwa ko mukuru ogwe ni ndo atina authority ni ndo ate guita power as you no to know a big audience mama no in a big audience no mwete audience big audience you no mwete mwananchi na in a big audience kile wananchi kile mitandao yake no in a bigger followers kile kurokie mwene so maybe no way a better place ya you know ya kinyo to meria okole ko okole aje kereje kugea mbecha nkuruki dai ya governor yona mbecha nyingi sana cha gokolea nkurukie nini anyway ambuge atire ndula tutigatonye mantu jo kolea sana ndiuga atire utombo separate okolea no guigwa na intobia county no I think totemenya usia bane na bila ni intobia county bikuendelea no ndo utombo mpira atire kalimite na kalimite county no you know, I think Kalembe as much as toke area no turemo ko separate rwarero na mantu yo kolea no ndo kinya ketho ibakuwa ni mantu private you know iyo yaretete especially ndwere kuoneka thai mwanka yoro abunge barenterira cia Mombasa kuri karokebe na sikio Mombasa ni bararirie na bauati ne ndiku kinya kaita ka MCA kwithura bakirita ngweji mwanka mheshimiwa John Paul akitheta uati kukurari kuntu gwakwa na ari obura mheshimiwa Laji aririe the other day uati ije niyo language governor kawira kuelewa you know at some point wananchi bokarandi some point wananchi bokarandi akoria ka tongere baba uchochea wananchi oni ndige wirwa muno okorea ya kawira igite silently na akiona na ya silently ate kuinvolve other leaders kende to chiokolea ndio magana nongwata what other leaders for example the ordered means na babangika no for example akaumaraja na mukuru wawe akamatiti into bila baigine news na bibinge bakuyi bakoyego beta bakaeja na kenine bakebera politics ngwata kuruma atongeria bangi au nio okore kuthukira no na tukare kuritana through weru no weru ni thikaira one antu baba ingi mono na ni yo nyombere kwa mwangira thaiji yete national na yete utethio kiri antu betu tukare akubera uma tubera atiri baite I think baite okorea whatever kubo mita family baite family ino okorea whatever ndenda ukwira ndula it is a kind of politics ya 2027 no tunaona gwitoka igwa 10 ibira mburiki kiarirwa no gwitoka igwa kiberi kiarirwa no gwitoka igwa oversight kiarirwa no gwitoka igwa katero ikwarirwa no gwitoka igwa atongeria bangi platform uni garukire ni garukire na ya ejuka kolea ya nande platform ekura para bangi na gachoka igachokerwa kinyombe nteto ewe biumia bithatu mieri ere for example ngenda kuonia I think teme yake thano na ayu inge na kethano ona okay guteka nyombe nteto ewe ni ukarecho kairege ndinji araugire mathikone for your information kuni nda tureni de polisi nda tureno de minister na nkoro yako bokono thiwe kaiye nibu wakare niki kenda aka mundura ntaka kenda ni kenda anto bombo muthura ne unio tukuga ni okorera tukwenda ndene Meru no ndunya batu endula to tongo twina anja ni twanire to inya ogwe nyombe kwe nteto tongwa no mwanko gokira nere tongero na kire okorea na te okorea to go private whereas that okorea platform ekura bara bangi so mwana Kalembe kire muthio mantu yayo the babu kira buku advocate ni impeachment ya governor let's be direct katwe twe candid babwe antobara critics banga bana kawira mwangaza nonto so many quarters ta ini kwaria na kithikira kinya bunge bakiaria Kalembe ngikuthikira thai what is end point yeku end game yeku nimbi no gichoke kiure kiwe chongere egoro nyaringiro mbicha na mwekoro gashagwa na area Meru last Sunday but one au gatire peni kanya ndauma Colombia ngeja ngwatithanie kawira na DD egoro bakoringwa mbicha na mwekoro gashagwa bwaruma na ko buinthe bwambirie kuga nyakethio ukinyakethio na tabu kwenda dula ankwire na nkurombe
uni yakwa mbithiro ndi consistency kile manjo ramparagia uni interview ko ka kuthwa murungu na mpeja ni rwa burunti na inye candidates ko ya kuthwa batega wa bravo batire kwa ngavana na mbi na nini rwa yu ku advocate impeachment na mbi mantu ya assembly lakini ki yakwa ndi mukalio Meru nkero yuke kada da hiji ugaketha kawire endelea na account kana akendelea inaro and void ate ona the end of the day kwa ngavana Meru akwa maoni jakwa ndego ni Kalembe niki utumbo mpira atire ndina mankwire na inya Meru bongo ibambirite guchiuka na ibambirite kumenya na ibambirite kuelewa mtu no inagani no ndugintu kembere ndura ri no ndu to colonize kana to ta colonize to Britain ne achongo bangana bari Kenya Kithumba bakai batu na bore orera ko dibo Kenya ibo bare baingi Kenya ibo baingi lakini hivi atuma batu to colonize biscuit to aromagwa toka collaborators toka watani na muchongora ndo tokurumwambio biscuit kinyaka wero te anto nabo otebo oya kwebo no ndoreta kedia kwamba gupurepewa na chiringi magana jaire na yakana nambi kenda ba muinira kou gintu kire ara ore ate uga kwethe antu iba kwenda kawira already bari gite kugira ate kumumenya and suppose okay kwetho antu ba kai bataumirira bakalembe na bangi batonya muitone muchongo ari ngendero to athatu na biscuit kou gintu kire yo ibatu tumirite na tuga mwange thai turenda kwira kithakene mwanga tuite muchongo uyu ngozi nyeusi nukuigwa ngozi nyeusi ogwichitha kire yakoro bakarimi ba akiuga ibo bakoro kona nte kona ori na nte kona ori orera gwaku bwega nte kwenda nte tu wa kwantaka okira kabuka ore ekoro mwankari imwe ekoro omwe criminal mundu ote tayari kwerwa mundu egitaro ndi mateta mundu egitaro ndi bishop fake na inde ugire kaire nchokeria ora mauta jara akija aremi te anointed well. Hallelujah. Amen. I'm looking mtomoku hawa atiri Kalembe yuko atiri ambia Kalembe atuelezee ni sheria ipi inazuia mtu kupeana mali yake. Sheria liko ote sheria ekanitie muntu kweja ni tobia wini na heshima lakini hao agindoni bureo ni kanitie ka atiri public a nuisance utebatire kwa public a nuisance nugugwa leo kunengana interview yako akoria bwana ndula goni kwaku ngawi ngondo gokorea ngaugo keja nte kwenda ugo kaugo keja nte kwenda ntethia ngauga nkeja rasima uno utedio kaibitina ibitina makiri era ugeto keja keda boteja nao na mwana wetu DG ito kwenda boja bwena thiri au ankeja ni utedio bwe ko bwa tatima you know kwa antu baragwatirwe egoro echonge nteto ira cia tukinyira kuringana na andiki banteto bakuthingate but gwituka Kalembe kwina antu bagwatirwe tuku ayuthi bara bakwirikana ibo baretere ndoa ntere cia makiri sawa bakaya kuthwa bagwati ni ndo batagwatirwe bara bari mama defense force kana baibo kwe bara ekurubona na itie bakinyangi bakona ya maronda maguru bantura ya baranga nikero ndo bara baranga na evidence nionekana ya ekuru bakinyangi bakaunangwa mithumo na evidence ile au ni ndo bokorea eu yaro ni ndo batagwata kwa so thirikari bo umente tone cia politics na bebere siasa kabisa. But genuinely mheshimiwa na bau barekwe without ene kuthithia ungi ibarekwe no ndu ibo batere kurekwa mbere utiomba kukiwa symptoms au nini utiomba ukiwa a problem utiambete ukiwa symptoms no ndu symptoms ni okorea ni eretete this problem so bambe bagwate okorea bakala kuwata okorea bando ntegurwe county yetu ikendelea kuthuka nkuru mheshimiwa tukumegethwa no kumenya lakini uwe na rotha roki katiba ku petition kuriria michamano ya ukolea why have you not done so already nugitu kuri mheshimiwa omwe bere bambi na registration assembly yetu kaambire ndirakwiria kairia kayetere kumama na ngabana kitandene kimwe
na mwangire thai nkuona jeka kwiba mo barategere Baragwire. kaweru ona kaweru na bona utiomba wonka miaka 5 mwana ongete buru miaka 2 na na bambiria kuigwa iria ri nyaka ja ukongo wakeria mono akarawa na ndi bona antwana ni tukambire kugira atia kunda area na ndi bambiria kuona na ndi mwangire thaa ici abone bajukilingi station no ndino nyomba yeto represent to present bona ndi baikenyo mwarati akaringutheka bona na ndi baikiente to eje ba stop untu buriko na ni assembly bare go stop from there bakarega powers belongs to people with the people by the people for the people. That is our sovereignty. Kora tere nya kuthomera gichungo kana ngotwiro kise. Sovereignty sira kwegi ikatiba. Na de na bwire na utemageni je Meru. Na utenta che Meru ngeni. Ankwire mai. Imorungo kuthithia mantu jawe. Karemi no kome agwe tona tote kuizende wonu uje kene boya kama no nyandura uje kene boya lakini tona toto tumwe kutote kuizi murungu akenda okugwithia agatuminya kana kara kumenye kara no mwanka wikwe kachumbi iguru buru kinya twanite tamugwanja tukoria no oria tukaro indura no oria indura kendo gwa tirie ja kuoneka Oro teria uneo ne ndogwa. Kende nya tona tukumenya. Othekero yibi. Bana jichora ka mutu. Kenda be chukuru na. Bone kabu one gateri. Kabubani. Egateri na mururumo. Arimo bo mare bodi ateri no indura orora Kona ande imurungo prepete kawera na ote mundu otije kawera ndene Meru. Na Father Mecheni in fact kwe maromba ndakureje ta Gregorian's prayer charomba 1:40 na kwaga ya kanisa Catholic na thaina ne Methodist ni akwagagia na independent no na arumire kirema Father ba wekera nguo iria these are individuals mheshimiwa why are you saying kanisa na individuals dikera tango ndo kuoni urabande okay kanisa ne thithirie miseu nera mura tutu tirona wogwe endi utokorona thiri nduro tigintu kingi na karemi muntu akoro kwira ija kuringaringa tiri maguru kana tiri wona muntu awokera kathithia nyumo akaringa tiri unyane ta waku gethonda mukunde chai ithenembe utokorona mbio thiri utokorona thiri na araka wira kunthe agwita utithiri aragwita kunthe utithiri niki nachokanire na ndu baba murungu nete akarendi nabo no ndu maromba ya mathuku moro jombo muthangikia maisha yawe jonde na no mwanko ndu bunthe bwenda dialogue na ngavana wetu atije dialogue na kwenda go take advantage ya poor people kende mo propel to the next level miaka ingi 5 nio miaka iwe 5 kathimo tuthithie na kwenda kairiri akeja kunengera we 5 na ndemu icho Takana ndia tora ni bua kona turumithagia nguruba. Mheshimiwa wao gote main lakini ndio kugwata mantu agateri ngwata. So the things you make me say here. So Mheshimiwa Yoro ukarimi yakwira Governor Mwangaza na arari Nyiri atita kuona deputy president tutiramenya kwethera na ramone lakini ni bararingiro bicha na moyo korowe possibly barona na deputy president Rigathi Gachagua na Gachagua nethire to very categorical ati kwenda ndwa kuibwa matheta ya siasa especially Mount Kenya na Rift Valley. Meru eri Mount Kenya. Meru nethire to ina matheta no iberwe not once not twice severally akiaria lakinya president aria watire ibatu tuonokirie Gavana Kawira Mwangaza no tutikwenda matheta rutero rwa Mount Kenya. Now the other day akiaria ari kericho au watire tutikwenda imbijete Meru kuthiri ando iwire kuthiri andwa and then au akawatanithia Gavana Kawira Mwangaza na munini wentu ethinkia ikumanisha atire Gavana Kawira Mwangaza na akaritwe ni executive national so matheta yayenu yakathirira waringi na ndiri urinde ndeja ndatrima ugona karimi
bui prepete bwega na umuntu no kaina ngugego na bukuja bwebera manda munge ja thoma news Pwenda kwa the director wa weru ri no ubanga no imutaratara teba ubwingwa mutaratara aspa uria ni mutaratara jukari na bukathia najo na bukenderea na rinya gachagua our deputy president kana inya president kana inya mwekuru no kuigwa ogachagua vatinda kuchemania na kawira kulinga wa mbicha kawira ati tayari kuibanga na guchenjia utibyo bigachenje tene mbio Meru so okay ko utibyo bigachenje no tuguchenji wengwa ogwe ni untu bwendene inbuilt ogwe wengo na wendere untu burea dinama kulingwa mbicha igututisha ya gogwe na ndai karibio ko uma teme ugetare ikwete ukalingwa mbicha na ikwete au na ndembeche uche gwichi yaku ugano theni o ni kwetera sio ngomba wepwa kombe che uche au chiende ukara go save nabo no ukara go save na those institutions wa part of nyomora bira bebio no kuigwa umenya bwaga kuthunguma kwithina na ndina nini ndina ma ibure kana otwani ambicha orogi oringwa weru utiroka ya kuthoma matangazo no ndote tureni kakuri mwisho what do you think niyo thinera nene ya Gavana Mwangaza as you see ni akiri no let's do that together umeshimwa yes no let's with due respect na nkwendete burundura thine dewiga watiri atwikiana baga itochuru cukuru baritano Gavana ni jana na degree na thomi na ugata presenter papers na kuruko gochwa Gavana Kalembe kugatetera ABC na kuruko murume na maratasi bokiuga ifeki na tojo na kurukire au igora bukwaria bwaga no ntuibu tureni menyo bukwaria abo tureni na ibi byongona ndi kwenda kuigwa ibi byongo bikuma ndene yenu bina mureo ibyo kuigwa lakini kwenda kuonania bire gogotire we fake abyo tumurakanyo ore rwatire mundu utemo muyamo ngara atumurakanyo kawe ile okamenyo uno ko ndigiri te o muchetho utumba kwaria jekanga utumba kwaria baru utumba kuraga kwaria point utumba kwirwa atiri endana na ndura kana rekanire ni uraga kurekanira ndigiri yeu ni ina gani so ndigiri yewe ro te ndigiri yewe bia tukwenda turenda service delivery to the people na turenda tanje project jau jange ina and find aro ndigiri chiawa aro atira ndigiri chiawe ina wa igwa tumurete kanywa ari gichunko sentence ithatu atira uga you want to be goka mongo na no monini ojo chief of staff waka uga te no reta boko burari njeru ndene Meru goka mongo ike Meru ya kuga woko theri na kube let's go back in fact atuge atire nduro uompuria Gavana wetu kintu kembere atime experience buru na women rep for God na nya women rep eu no mbigwa baba ibo ba mwere kanya no kuigwa baada ya kumenya baringa mathabu 68 million ile ikuija cha social work cha areta matangi cha areta pipe na cha areta okorea fact ni uchietere wokwa nio yare nio Genesis erieto okorea na arare umire ikimbeche cha ngafu cha affirmative cha women rep ko on kawira kromba giti na ngafu na okorea na toi muigirwa kyao nkeja kunenkera ofisi eje nkathithiria Meru mantu ja manene na ntu nkethwa ndi na mbecha chionde aringa mathabu jao kibau to munenkera utumbo tuchokia kaire okorea patwe antu ba Meru tukona gwokorewa turenda otethwa na gutethwa ni atiri aikwepu ithima biu bionde aturite na nkwire ndula kendo menya ni thina ya akili na mpajua ya akili ukoya kuthona gikwache kimoke ori nkuniene no kioria bingi na thina ya akili ekethwa ko waje tu ni thina ya akili tu no tu mentho tukara kumenya bwaga tukagwatithwa that disease ya kwajua akili one thing recently ko nyombene mwarari ya kamemene kamwarari kanteto au atiri ithima bia aturawa igitara kira itu na igitara munya okay jo kompiana biawe
ibikatete cost na 3 million ankoni thine akiri aria kwijira wataga kithima kia kiraito kire ara uria kire gitoro kina solar 68 kina tongi solar panels 68 kina gitangi kia 10,000 liters kina kiosk nongota iye kunyua roji nongota kitete procurement process kia kawira ikerinya getorine league account mauto ija account even personnel barabara itango geu iba county. Now let's compare and contrast na takirinya getori county ombo compare na roji roko nyugwa no gatwira ati watumura kanyo gatwira ati iye katete cost na 3 million maybe ka utali tabura mwanka ku equip ke awo ke dide tu atakenda tumenya final report yeu ko tuthukia akiri urathukia akiri mshuma tu comment tia anto kire Facebook na inkuona yuko changamkirete bo nene au sana Peter Murethi arua watching from Ukunda Kwale County Ukunda nkethiria sana Peter Murethi nkethiria mase wachonge ari Ukunda yon sister yangu nipata nafasi it's good you clarify uketheka wewe mase ataya petrol station mahali Peter Murethi arua from Ukunda Kwale County akawa why does he always attack journalists me I'm one of them asante Peter Murethi kuinongio kuwao arua alitwa Joy Makena Nkonge watching from Kobo thank you Lynn Betty Kendi arua Meru County aki mnatuaibisha huku diaspora we are sorry Damian Erico arua Weru TV see it governor anatupeleka poa hii Meru but Kawira needs a sober and strong opposition not like of kina Kalembe akawa babu ekabu kuringira mama ituma utheri akwaria bwega na bila bituma Simba niguigwa ndabituma Simba etunywa kathia kara yura ite imbiti ngau nyinge mono ciuga ngau kou ukaya kwithirwa we strong atia no ukaya kwithirwa ugotina thiri na antu bau banje bonde kou ukathirwe inya yes konyo ko strong atia ukathirwe inya so now leo te kwenda thiri mushimwa maybe kuthiria mantu yayo onde ni governor Kawira Mwangaza maybe eke karo na tongeria bangi ba county uwe uri included non toropi uri mutongeria by your own right abunge munini owe reconcile and then na MCAs of course bakarende beke mwerekera yo bura county as opposed to matheta yayo onde kenda ko yadhiria mushimwa bukarende bwirane Meru turenda yeta ona toka twete safari rukiri is that okay toka twete safari rukiri nduro karoka rukiri tuturingire thimu go kinyachuka waringa thimu na ndewe chuka na batu tukuje tugeta thaijiri na wao witire mapema safari une thukire itetania kairi but you know no ndome maybe embu kana moya kabwetera kou kenda twetania tuwe ndi na what was the reason no kona yakauti kuthuki moto uri uyithirie mpio ukiri waurirwa na nuga yakanya go twetera go twetera ukamatwa go twetaira rimwe ura kwanda ikuga ndu ati tukithiria strong opposition iria ngavana akwenda ni ero uma na gintu kira ngavana batere kwegwa ni shima ndo bo ofisi na kirauni na mantu jangi ende gukirwa uti muntu ukamukira especially woni nte mukira na ate kuni ndio karathi na woni nande nde na nkuri nya mutuma ba karathi na arua kaure muntu revenge kaure muntu utumba kwirwa na kaure muntu uti tayari kugita atia kinyambicha atereti nguigwa atereti nyana wareti kara chiumeti akinyara no kamera kamuringa ambicha agera akaraje ko tuonie je agwati na kawira na reke gututisha no ndugintu kiothe keja kiumona kana athithia makosa ari ugianga gwita kuchwa sympathy na kuchwa nyomora antu agwichitha ke gachagua ka kimwe kurwa gachagua na uramkwenda wikuga kinya bagachagua nyabongwa pakaretera Meru thina ibamenye muntu no problem na uwa uganga ngwata no angambi ni already imepitwa na wakati Kawira must go utege ntu kingi Kawira must go number 3
kawira must go na ate batere gwicitha kiria kurubeto ba Meru tutina mwekoro mwake no tukaile nya tatu ringira kerere kwanza in fact ale wimerepo aturingirite kerere isipokuwa kireito ari muntu okiri akaro bicine kerere ra kawira aringite nukuigwa inkorokyo kuwa batito muringira atu boberete kuma mweri wa mbere mwaka jwa ere jwa tatu jwa na jwa tano akiuga mathabu jao jorongo ni bishop na mwangera thaiji bandu atekwa na wako kiuria akorua mbarete kalulu na ito murungu baboroto muromba na tweberie gikombe ki kenda wendo bwawe bujura na Meru erungama na ngai akaiwa maromba yetu ende finally kalimi kethiria eje imurungu twete punishment tuthoma because learning is a process na ria tugatege guru tutege njoka ye truth ya Yesu Kristo tuone ora no mwathani irio tukonokua tware gotega kawira kendre oturuma kawira kendre otunyanyasa kawira kenda kutulinga kiboko no ndui watu twaregere Yesu Kristo twenda ngoriathi no ndui ngoriathi na ndiko twatha na nguruba na iboko na mbi ende murungu no tubakalembe bayo na no burire na ari ugandeta kono omwe urongi ndethiria ntheguru uja we karembe ndethiria ntheguru eriko eu no ndo murungu ito na igirwa kya Meru no ndo boni ndarungamire kuma ntuku embere na thai nguthiria mwaka itu na mieri 3 baba na nteko yumba igirwa Meru kyao na baba ibwaga no ndunya karimi na ibwaga no ndondura baba kuja rutero nde inyawe bakona ibakona ikothoki to mwathani igirwa kyao baba no ndunya kwejere kurombera riu inya bachiao tia nteto ichiori mwathani na mndu ate kwenda thiri baba no nyo akona thiri ende twebire gikombe gike kenda wendo bwaku bujura puro nerio ipe kwa bia mwendi lakini temegeza ni tike okuria no ndo mutembe Phineas arua Kalembe tosha and then Anthony Mugendi bitikiri tome inkai and then you can maybe no comment on one Anthony Mugendi arua kawira angaliwe she suffers bowe Marcia complicity is what? Muchai Steve Arua, I haven't had any of the governor's detractors pinpointing any specific mistake committed by governor. Mara aheshimu wanaume, mara hana akili, mara aseme pole kwa Catholic bishops, anaitwa Muchai Steve. Nawe Nick, Jensi Arua watching from Miami, Florida. What? Okay. Tukuje huko. How are you? Meru governor Ninsa, the priest in Nibo Nick Agency. Morali kureterenyando ba America. Miami. Okay. Frederick Ombati Yarua ask Kalembe, can church forums intervene to align DG and governor? Nibo Akodia. Karo Robi Yarua Kalembe, Mwenda Kirinya and Mwenda Idili. You are the best leaders in Meru County. Personally, Musha ni elimisha. Musha Steve Akawa, it is sad that we are giving audience to comedians like Kalembe. But Ken Muredi Yarua, Madam Governor lacks capacity, ability and competence to lead the county. Kalembe kadhai kuthira second imwe endi ibo akwa kiumbe burankwenda kuwa tewa weru ibo akwa kwi mantu jathatu ja kuthiria Meru ruiro jathatu ja kuthiria Meru na ija batere gutegerwa ni cancer ni nthuku muno iu murimo ju muthuku sana ju kuthiria mbio Meru number 2 HIV AIDS ni intimidate bonge bo muicho bura Meru batere kumenyera na bake vanira abu baite ala neu meri